Pinaka rasa Cihna Bakti sesampun Karya Agung memungkah nganteg linggih Padudusan Agung Taur Agung lan segara kerti ring pura dalam Desa Adat Ungasan. Presiden Kemargiang nemonin Rahina Sukro tanggal si Agustus sane sampun lintang. Krama Ageng Desa Adat Ungasan raris ngemargiang upacara nyegara gunung ring Pantai Melasti. Upacara punika taler kedagingin sesolahan tari Rejang Sari miwah Rejang Renteng. Saking penyuwan krama istri satunggilan pemargin Angamet Sarining Amerta ring tengahin segara. Desa Adat Ungasan iwayan disel astawa mausang sesampun Karya Agung memungkah ngetek linggih Padudusan Agung Taur Agung lan segara kerti ring pura dalam Desa Adat Ungasan puput kemargiang kelanturang antuk bakti penganyar selami limang rahina sane karembe nyabran rahina oleh tigang banjar adat saking 15 banjar adat sane wenten ring wewidangan Desa Ungasan. Kadulurin antuk pemargin mapayat ngawit saking pura pusa nuju pura dalam kejang kepin antuk gebogan pinake jihna rasa bakti krama majang ide sayang widiwasa saha pinake bakti punya alsis sane sampun kaaturang krama ageng Desa Adat Ungasan mawinan sampun kepaice warunugraha ide sayang widiwasa sekadi ring pemargin Karya Agung puniki sida memargi antar labda karya sane lasang prebea 7 miliar rupiah melarapan merte sukerta saking Pantai Melasti LPD miwah pasar adat taler makudang baga usaha manunggal Desa Adat Ungasan inggian kewentenan 15 banjar ring Desa Adat Ungasan inggih punika Banjar Giri Dharma, Banjar Angasari, Banjar Santikarya, Banjar Bakung Sari, Banjar Wanegiri, Banjar Wardiko Sale, Banjar Wijaya Kusuma, Banjar Mekarsari, Banjar Cenggiling, Banjar Sari Karya, Banjar Kertalestari, Banjar Lengui, Banjar Klod, Banjar Kangin, miwah Banjar Kauh. Niko penganyar niko pinako subakti kraman titiang bakti majang ring ido sayang diwaso bakti terat nenek antuk punio sane sampun kapaicang katurang oleh kramo ageng Desa Adat Ungasan asih sane sampun kapaicang antuk ido sayang diwaso mino kadi sekadi mangkin puniki karyone puniki presiden memargi labde karya janton nelasang prebeo 7 miliar nika pinaka kawentenang merto sukerto saking Pantai Melasti. Disel astawas pisanan pinaka anggota DPRD Bali terpilih Nyobiahang Silutunggil Edan Dudonan ring pamuput Karya Agung mamungkah ngantek linggih Padudusan Agung Taur Agung lan segara kerti ring pura dalam Desa Adat Ungasan inggih punika upacara nyegara gunung dani ngaturang pramusuksma majang ide betara-betari sane melinggih ring sewewengkon parahyangan Desa Adat Ungasan pamekas majang ide betara baruna sane melinggih ring segara sampun ledang mapaice warunugraha ide saha tuntunan miwah kasukertan antuk samian pemargin karya ring Desa Adat Ungasan kantos Karya Agung memungkah ngetek linggih Padudusan Agung Taur Agung lan segara kerti ring pura dalam sida memargi antar labda karya. Pinaka Cina bakti krama ageng Desa Adat Ungasan pamakas saking pariyuana istri miwah para ibu-ibu saking 15 banjar melarapan antuk ngaturang sesolahan tari Rejang Sari miwah Rejang Renteng pinaka penyangre utawi atur para mesuksme majang ide betara sarang sinamian pemargin sesolahan merupa igel-igelan sanes sampun kalaksana yang punika manut disel astawa pinaka Angamet Sarining Amerte ring tengahing segara antuk samian sane masumber saking segara Wiadin Pasisi satunggilan pinaka pamuput Karya Agung pinaka atur panyuksme sanes patutnya ni kemargiang ring segara. Melarapan pemargin punika kaabdiang sida kaicen warunugraha ide betar karya sida ngamolihang kerahayuan kasukertan labda karya sane kedasarin antuk paras paros rasa sagilik saguluk salunglung sabayan take Pemekas Angamet merto ring tengahing segaro jadi segala sesuatunya mulai dari segaro sekarang kita penutup pun mengaturang suksemo harus ke segaro gunung ring darat sampun kemargiang nyegara gunung ring pura kalak dalam nah makin ring laut nyegara gunungnya kentan ke suksemo kelanturang antuk dipersembahkan kepada ide betara beruno niko antuk tarian Rejang Renteng lan Rejang Sari mangdo irago berbahagia kedek pekenyung dumugi sesangkaning pesojana seorang sami kraman titiang kapaice kerayuan kesekretan labda karyo kedamaian menjalar antuk berdasar antuk paras-paros sagilik saguluk salunglung subayan take Panglima Genah Wisata Pantai Melasti sanes sampun kasub pindah ke genah tetujuan pariwisata jero bendesa wayang disel astawa taler mapangabti ring pengrauh wisatawan mangda presiden saya nincap sane ngawinang pariyuana sidang lanturang program-program sane wenten ring Desa Adat mawinan program priangan ring Desa Adat nenten sida kaandegang minakadi pemargin piodalan nyabran 6 bulan saha ngaturang pujawali ring priangan desa patut kemargiang indek kewentenan dana ring dinas sida ngemargiang rasionalisasi pemargin puniki kedasarin saking tetami
mian leluhur Empu Kuturan antuk nelebang ajahan agama Hindu ring Bali. Perkembangan Pantai Melasti puniki mangde presido sayan dino sayan sasih ngemecikang dan kunjungan wisata semakin banyak sehingga ke depan generasi muda titiang bisa melanjutkan daripada program-program sane kewenten saking desa adat. Yang ini sejeroan desa adat ton dados tunda program-program antar ring periangan puniko setiap 6 bulan dirago harus ngodalin ring ngaturang pujawali ring periangan desa taler setahun lagi ngaturang pujawali ngencak ya yang nikos kadi ring dinas yang dinas kekirangan jinah minap dados di rasionalisasi tetapi yang ring adat ton dados kita bicara rasionalisasi wajib sekadi perjalanan Empu Kuturan titiang wantah ngemargiang turun ngelanturang warisan leluhur perjalanan Empu Kuturan menjalankan agama Hindu ring Bali. Mangda kauningin desa adat Ungasan Kuta Selatan sedeka enter oleh Jeroban Desa Wayan Disel Astawa sampun sidang ngemargiang Karya Agung mamungkah ngeteglinggih pedulisan Agung Tawur Agung lan Segara Kertih ring pura dalam desa adat Ungasan ring tanggal 21 Juli sane lintang sanen lasang prebeo langkungan 7 miliar rupiah mas sumber saking Makudang Baga Usaha Manunggal desa adat Ungasan saking unit usaha LPD Pasar Desa miwah pengelolaan genah wisata Pantai Melasti. Pemargin Karya Agung inucap pindah ke penelebang saat wike yadnya inggih punika ngemargiang karya wiadin yadnya sani kedasarin antuk manah suci ning nirmale saha mandiri rasa sagilik saguluk mewah nenten ngaptiang wantuan dana pemerintah. Supiatna Bali TV.